امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در واخوری اولین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی هندوستان که در شکل مجازی برگزار گردید اشتراک و سخنرانی کردند. اشتراکداران نشست در رابطه با روند جاری مناسبت‌های همکاری کشورهای آسیای مرکزی و هندوستان و دورنمای رشد منبعد آنها در دایره نشست آسیای مرکزی هندوستان تبادل افکار نمودند. تفصیلات در گزارش همکسبانمان از خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 27 январ اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در واخوری اولین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی هندوستان که در شکل مجازی برگزار گردید اشتراک و سخنرانی کردند. سمیت تحت ریاست سروزیر جمهوری هندوستان محترم نارندرا مودی صورت گرفت. در کار آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان، سروزیر هندوستان نارندرا مودی، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسیم ژومارت توکاєв، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان سادیر ژاپارов، پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی бердимухамедов و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف شرکت ورزیدند. اشتراکداران نشست در رابطه با روند جاری مناسبت‌های همکاری کشورهای آسیای مرکزی و هندوستان و همزمان دورنمای رشد منبعد آنها در دایره نشست آسیای مرکزی هندوستان تبادل افکار نمودند. سمیت بخشیده به 30 سالگی استقرار رابطه‌های دیپلماتی میان کشورهای آسیای مرکزی و هندوستان برپا گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سطح کنونی مناسبت‌های دوستی و اعتماد بین همدیگری سیاسی، روند رشد روزافزون همکاری‌ها در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، فرهنگ و امنیت را میان دو کشور محصول این دوره نامید. سرور دولت در برابر این تاکید نمودند که هندوستان اکنون به شریک مهم منطقه مبادل گردیده است و تاجیکستان به آینده مناسبت‌های گوناگون جنبه با این کشور نظری نیک دارد. در رابطه با این پیشوای ملت موقع کشور ما را در راستای سمت‌های آینده‌دار همکاری میان کشورهای منطقه اظهار نمودند. نخست اولویت همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و موجودیت امکانات‌های فراوان در این جاده تاکید گردید. در این زمینه به روند فعال تحکیم رابطه‌های تجارتی و اقتصادی در آسیای مرکزی طی سال‌های اخیر و تمایل روزافزون اقتصادی که خصوصیت خاصی تمام این منطقه میباشد اشاره کرده شد. ضمناً پیشنهاد گردید تا در دایره مکالمه آسیای مرکزی هندوستان برنامه تدبیرهای مشخص جهت تطبیق با ثمر اقتدار تجارتی کشورهای منطقه مورد کارکرد قرار گیرد. موجودیت امکانات‌های بزرگ همکاری‌ها در سمت سرمایه‌گذاری جهت تطبیق مشترک طرح‌ها در بخش‌های صنعت، انرژتیکا، نقلیات و انفراساختور همزمان در ساحه اگراری ذکر کرده شد. در این راستا منفعتدار بودن تاجیکستان جهت تأسیس استحصالات مشترک در ساحه‌های صنعت خوراکواری و سبک بخصوص در سمت‌های نساجی، کیمیا، طب، داروواری، کارکرد سنگ‌های قیمت‌بها و نیمه قیمت‌بها تاکید گردید. ضمناً سرور دولت ما همچنین تاکید کردند که همکاری‌ها در ساحه انرژتیکا برای رشد استوار اقتصادی اهمیت کلان داشته تاجیکستان بر روند راه‌اندازی و تحکیم همکاری‌ها جهت توسعه اقتدارهای کارکرد انرژی سبز از منبع‌های تجدید شونده توجه خاص ظاهر می‌نماید. همزمان گسترش رابطه‌های نقلیاتی و کمیونیکاسیونی عامل مهم تحکیم همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه و هندوستان دانسته شد. در این روند علاقه‌مندی جانب تاجیکستان بر رشد شاهراه نقلیاتی در مسیر ممبئی چابهار آسیای مرکزی مورد تایید قرار گرفت. پیشوای ملت ابراز عقیده کردند که اهمیت روزافزون تامین امنیت اوزوقواری ضرورت همکاری فعال را در بخش اگراری تقاضا می‌نماید. وابسته به این روند افزایش یابنده تاثیر منفی عاقبت‌های تغییریابی اقلیم به اقتصاد کشورها در مجموع و از جمله به بخش اگراری آن قید کرده شد. در این ضمن پرزیدنت کشور فعالیت‌های عملی هماهنگ شده را میان کشورهای منطقه و هندوستان در ساحه حفظ محیط زیست و گوناگونی بیولوژی در قطار سمت‌های اولویتناک همکاری قرار دادند. همین ترتیب تحکیم منبعد رابطه‌های فرهنگی و بشری از سمت‌های دیگر همکاری‌ها دانسته شد. علاوه بر این جانبداری کشور ما از تقویت همکاری‌ها در ساحه‌های معارف، سیاحی و تندرستی اظهار گردید. با در نظر داشت امکانیت‌های جانب‌ها ادامه همکاری‌ها در عرصه مقاومت به همه‌گیری کرونا ویروس و رفع عاقبت‌های آن
тавсеяи имкониятҳои истеҳсоли муштараки маводи тиббӣ бахусус доруворӣ дар қатори самтҳои муҳими муносибатҳои ҷонибҳо номбар гардид. дар соҳаи амният ба инобати шароити мураккаби байналмилалӣ, муқовимат ба терроризм ва ҳамаи шаклҳои тунгароӣ, ҷинояткории муташаккили фаромарзӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир аз вазифаҳои аввалин дараҷа дониста шуд. дар робита ба ин таваҷҷӯҳи иштирокдорони нишаст ба вазъи печидаи Афғонистон ва ҷонибдорӣ аз даъвати Созмони Милали Муттаҳид ба зарурати расонидани кӯмакҳои башарӣ ба мардуми азияткашидаи Афғонистон ҷалб карда шуд. дар интиҳои сухани худ пешвои миллат зимни ёдоварӣ аз таҷрибаи азми ҳамкориҳои бисёрҷанбаи созандаи кишварҳои минтақа, бахусус дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, муҳим будани рушди минбаъдаи ҳамкориҳои кишварҳои минтақаро дар чорчӯби Осиёи Марказӣ ва Ҳиндустон таъкид карданд. сарони кишварҳо дар хотимаи нишаст аз натиҷаи он эъломияи муштарак қабул намуданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо иштироки аъзо ва роҳбарони кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ баргузор гардид. дар ҷаласа 4 масъала мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, фаъолияти ҳизб дар соли 2021, натиҷагирӣ ва вазифаҳо барои соли 2022 муайян гардиданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ. маҷлиси ҷамъбастӣ таҳти раёсати муовини якуми раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ баргузор гардид ва дар он аъзои кумитаи иҷроияи марказӣ ва роҳбарони кумитаҳои иҷроияи ҳизбии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок доштанд. дар ҷаласа 4 масъала аз ҷумла дар бораи ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар соли 2021 ва вазифаҳои сохторҳои ҳизбӣ дар марҳилаҳои минбаъда, ворид намудани тағйирот ба ҳайати аъзои кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва раёсати он доир ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба низомномаҳои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва ғайра мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуданд. зикр гардид ки дар устувор шудани пояҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақши ҳизби халқии демократии Тоҷикистон хеле бузург ва назаррас буда, кормандон ва аъзои ҳизб бо фаъолияти пурсамар дар татбиқи барномаҳои ҳизб нақши муассир гузоштанд. соли гузашта аъзои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи барномаҳои ҳизбӣ саъю талош намуда барои зиндагии шоиста ва рушду нумӯи Тоҷикистон саҳм гузоштанд. ҳамзамон дар корҳои созандагию бунёдкорӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани ҳисси ватандорӣ, ифтихор аз истиқлолу озодӣ ва ғояҳои давлати миллӣ, корҳои ташвиқотиро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монданд. боиси зикр аст ки аъзои кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар баргузории ҳама гуна чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ ва варзишии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар татбиқи ҳадафҳои олии он саҳм мегузоранд. пас аз баррасии масъалаҳои рӯзномаи маҷлис, инчунин вазифаҳои аввалиндараҷаи сохторҳои ҳизбӣ барои соли 2022 муайян карда шуданд. мавриди зикр аст ки дар асоси рӯзномаи ҷаласа нақшаи кории кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои нимсолаи аввали соли 2022 тасдиқ гардид. дар анҷоми маҷлис бо мақсади саҳм гузоштан дар тарғибу ташвиқи ғояҳо ва ҳадафҳои созандаи ҳизб як қатор кормандон, аъзои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо сипоснома ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори соли Тоҷикистон 2021 ҷамъбаст гардид. дар озмун 5 нафар довталаб аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва навоҳии тобеи марказ аз рӯи 7 шарт байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. зимни натиҷагирии озмун ғолибон бо диплому сипоснома ва мукофоту туҳфаҳои таъсисдодаи тадорукоти озмун қадрдонӣ гардиданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. зимни баромади худ масъулин иброз доштанд ки вазорати маориф ва илм ҳамеша омода аст ки омӯзгорони пешқадаму навовар ва иҷодкору дастгирӣ ва меҳнати онҳоро қадрдонӣ намояд. озмун имкон дод ки иштирокдорон таҷрибаи педагогии худро муаррифӣ намоянд ва дар дарсҳо маҳорату малакаи хешро нишон диҳанд. тавре иброз гардид тибқи талаботи низомнома ҳакамон маҳорату малака ва донишу ҷаҳонбинии ҳар як довталабро таҳлил намуда баҳогузорӣ карданд. давоми 3 рӯз донишу малакаи довталабон аз рӯи 7 шарт санҷида шуд. дар натиҷаи баҳогузорӣ ва хулосаи ҳакамон Хушбахт Азизбеков, омӯзгори фанни математикаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 шаҳри Хоруғ ғолиби озмуни омӯзгори соли Тоҷикистон 2021 дониста шуд. чунин хушбахтам ки
در این آزمون مذکور در همین سال 2021 غالب آزمون اعلان شدم، یعنی که از طرف هیئت حکمان کمیسیایی که تشکیل کرده شدند بسیار هم با یک شفافیت جنبست و نتیجه گیری نمودند و برای آنها، یعنی که اولا صمیمیت خود را برای آنها پیشکش میکنم که آنها در طی 3 روز وقت خود را دریغ نداشتند، نتیجه های ما را هر یک بهاگذاری کردند. من میخواهم که در آینده باز هم در آزمون های گوناگون اشتراک نموده نسل نورس را باز هم بیشتر خوب تربیت نمایم. اینچنین در آزمون ماهیره موسوی و آموزگاری فنی گئوگرافیای لیتسه رقم 3 برای خوانندگان بالایقت در شهر دوشنبه، سنبوله یوسفی و آموزگاری صنف‌های ابتدایی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر روغون، نعیمه زویده و آموزگاری فنی فیزیکای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 نویه باباجان غفوروف و شوکت تقویف، آموزگاری فنی فیزیکای لیتسه تمایلی تکنیکی به نام افلاطون در ناحیه دنقره با تحفه‌های تاسیس داده کمیته تدارکات آزمون قدردانی گردیدند. همزمان از جانب اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم جمهوری تاجیکستان به اشتراکچیان آزمون سپاسنامه و تحفه‌های پولی سپرده شد. امسال تاجیکستان میزبانی چمپیوناتی آسیا اوید به ولسیپدرانی در شاهراه می شود. با این خاطر الکای کارهای تشکیلی و آمادگی به راه مانده شده با مرام جریان دارند. در جلسه مخصوص هیئت تدارکات برنامه طلبات تکنیکی، کادری و بودجه مسابقات بررسی کرده شد. گزارش همکاران ما در این باره. از 25 تا 29 март соли 2022 дар Тоҷикистон чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар Шоҳроҳ баргузор мешавад. Ба ин хотир бо дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кумитаи тадорукот таъсис ёфта барои дар сатҳи хуб ташкил намудани мусобиқоти варзишии сатҳи байналмилалӣ корҳои омодагиро роҳандозӣ намуданд. дирӯз ҳайати кумитаи тадорукот ҷаласаи машваратӣ доир намуданд ки зимни он барномаи чемпионати Осиё, категорияи баргузории он, ҷадвали пешакии рақобатҳо, харитаи хатсайрҳои тамоми категорияҳои муайян гардида, раводид ва будубоши меҳмонону иштирокчиён, омӯзиши пешакии шахсони масъул, таъмини бехатарӣ, маросимҳои кушодашавӣ, ҷамъбастӣ ва ҷоизасупорӣ ва нақшаи буҷаи чемпионат баррасӣ гардиданд. ҳамзамон зимни ҷаласа шароит ва имкониятҳои пахши телевизионии чорабинӣ муҳокима шуданд. қобили зикр аст ки дар интихоби Тоҷикистон ҳамчун мизбони чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар Шоҳроҳ дар соли 2022 саҳми арзандаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ хела назаррас аст ва ин ҳам тасмимам баъд аз вохӯрии бевоситаи президенти конфедератсияи Осиёи ба велосипедронӣ бо муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ба вуқӯъ пайваст. ёдовар мешавем ки моҳи ноябри соли гузашта ҳайати техникии конфедератсияи велосипедронии Осиё ба Тоҷикистон ташриф оварда аз тамоми инфрасохтори варзишии мавҷуда дидан намуданд. аз ҷумла пас аз муоинаи техникии роҳҳои баргузории чемпионат мутахассисон баҳои баланд дода онҳоро ҷавобгӯ ба талаботи мусобиқот номиданд. интизор меравад ки дар чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар Шоҳроҳ намояндагони 44 кишвари қора иштирок мекунанд. ин чорабинӣ барои кишвари мо на танҳо аҳамияти варзишӣ дорад, балки имконияти хуби тарғиби зебоиҳои диёр, рушди сайёҳӣ ва муаррифии фарҳанги пурғановати халқи тоҷик миёни дигар кишварҳои қора ба ҳисоб меравад. طبق معلومات агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон 28-29 январ дар қаламрави ҷумҳурӣ ҳарорати ҳаво поён рафта борону барф меборад. дар баландкӯҳҳо барфи шадид дар назар дошта шудааст. аз 29 то 31 январ бошад дар баъзе ноҳияҳо туман фаромада ҳаворо тира мекунад. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар матлаби хабарнигорони мо. аллакай моҳи дуюми фасли зимистона ҳам анҷом ёфта истодасту водинишинон оло ҳам сардии ҳаво ва барфи баландро кам дидаанд. аммо дар минтақаҳои баландкӯҳи Тоҷикистон бо он шакле ки бояд дар зимистон барф борад, боришоти ҳаворо дидаву сардиро ҳис карданд. сар аз 28 январ боз обуҳавошиносон аз ноустувории ҳаво ҳад задаву боришоти барфу боронро дар ҷумҳурӣ пешгӯӣ мекунанд. оғози моҳи охири фасли дай бо худ паёмадҳои тағйирёбии ҳаворо дошта 1 феврал фаромадани тармаву туман дар минтақаҳои кӯҳӣ, ноҳияҳои тобеи марказ ва ғарби вилояти мухтори
مختار کوهستان بدخشان تخمین کرده می شود. این حالت به گفته آبوشناسان با وضع راههای منطقوی و بین‌المللی حدود جمهوری که اساساً کوهها و موضع‌های بلند را عبور می نمایند به تاثیر نخواهد ماند. روزهای 29 30 ینور در منطقه‌های کوهی ناحیه توبه مرکز، غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهرهای دوشنبه چناق، دوشنبه لخش، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، ونج، خاروغ اشکاشیم، مرغاب، یخبندی و فرآمدن ترمه پیشگویی می شود. در ادامه 4 روز بعدی در ولایت خطران و وادی‌های نویای توبه مرکز هوا به بارش خواهد بود، اما حرارت پایان‌تر می‌رود. از 4 تا 9 متر در یک ثانیه وزش شمال در نظر داشته شده است و این روند با فرآمدن ترمق باعث خواهد شد. خصوصا 30 ینور و 1 فوریه حرارت پایان صفر رسیده، شامگاهان از 0 تا 5 درجه سردی هوا پیشگویی می‌شود. در ولایت سوخت باشد در این شب و روزها حرارت هوا از معیار اقلیمی 1 درجه بالاتر بوده، در وادی‌ها از 3 تا 5 درجه گرمی پیشگویی گردیده است. در ماه فوریه طبق بهاگذاری آب‌وهواشناسان هوا تغییر یابنده بوده، در بعضی از ناحیه‌ها در دایره معیار فصل سال و در برخی از شهر و ناحیه‌ها از چینک اقلیم 1 درجه بلندتر حرارت خواهد بود. ماه فوریه حرارت هوا تغییر یابنده بوده. در ولایت ختلان و وادی‌های ناحیه توبه جمهوری حرارت میانه ماهانه هوا در ناحیه‌های وادی دامنه‌کوهی در حدود معیار، در بعضی ناحیه‌ها باشد از معیار اقلیمی 1 درجه بلند پیشگویی شده. در وادی‌ها 3-8 درجه گرم، در ناحیه‌های دامنه‌کوهی باشد از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم را تشکیل می‌دهد. در دوام ماه تغییریابی حرارت هوا در نظر داشته شده. در ناحیه‌های وادی بوده شبانه از 0 تا 5 درجه خنک، روزانه باشد از 3 تا 8 درجه گرم و در بعضی منطقه‌ها از 12 تا 17 درجه گرم پیش بینی شده است. اساساً از 28 ینور در بلندی‌های از 1200 متر بالا بارش با شدت برف پیشگویی گردیده، 29 30 ینور سال جاری فرآمدن ترمق در راه‌های کوهی در نظر است. چون این وضعیت به فرآمدن ترمه و سنگریزی در منطقه‌های بلندکوه باعث خواهد شد که از مسافران و رانندگان احتیاطکاری را تقاضا می‌نماید. بهتر از همه به ضرورت به سفر باید نبرآمد. توصیه می‌دهند کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани. جهت پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش وابسته به باد و هوا، بار دیگر کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اهالی که در دامنه‌کوه و کوهسار زندگی می‌کنند مراجعت کرده خواهش می‌نمایند که در این روزها کوشش نمایند از چرانده چاره‌های خود در چراگاه‌های دامنه‌کوهی و کوهی خودداری کنند، برای جمع‌آوری هزوم، برآمدن به شکار و ماهیداری نیز خودداری کنند، چون بارشات شدید و پس‌شوی حرارت هوا برای فرآمدن خودی هم ترمه‌ها، سنگریزش و اصلا مهمش یخبندی را به پیش می‌آورد. مخصوصا مراجعت می‌کنیم به رانندگان، چون آماری که در هفته اخیر در خود کمیته حالت‌های فوق‌العاده است نشان می‌دهد که متاسفانه در شاهراه‌های کوهی صدمه‌های نقلیاتی که عاقبت آن مرگ است به قید گرفته شده است. خصوصا از رانندگانی که در مسیر دوشنبه خوجند، دوشنبه خروق، دوشنبه منطقه رشت سرحد قرقیزستان در روزهای 28 29 30 31 ینور و 1 فوریه نیت سفر کردن دارند، تقاضا کرده می شود که از حالت راهها قبل از سفر برآمدن از نهادهای دخلدار معلومات دسترس کنند. وضعیت تکنیکی نقلیات را از نظارت همه‌جانبه گذرانیده همه طرفه برای رفت و آمادگی بینند. رقم یگانه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани 112 به طور همیشگی فعال بوده، متخصصان آماده‌اند که به نیازمندان کمک و یا معلومات ضروری رسانند. اما نباید فراموش کرد که در همه حالت هوا و وضعیت به عمل آمده حفظ سالمی هر نفر پیش از همه در دست خودی است. از این رو احتیاط باید کرد. در ناحیه واسع با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی جشن سده با شکوه تجلیل گردید. در جشنگاه گوشه نمایش هنرهای ملی، مسابقه‌های ورزشی، نمایش فروش نهال، تخمی گل و بوته‌ها، گوشه دستاوردهای کشاورزان و محصولات کارخانه و کارگاه‌های استحصالی تشکیل شده. بانوان، طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی، هنرمندان، کارمندان تشکیلات مؤسسه و اهل زحمت جماعت‌های شهرک و دهاتی ناحیه نمونه هنر و مهارت و محصول مهنت خویش را پیشنهاد حاضرین گردانیدند.
در ناحیه واسه جشن صده با شکوه تجلیل کرده شد. با این مناسبت در نمایش محصولات‌های کشاورزی، نمایش و فروش نیال‌ها به راه مانده شده، در آن نامگوی گوناگون درختان میوه‌دهنده و سایه‌افکن پیشکش ساکنان ناحیه گردانیده شدند. احمد کابلوف از دهه کوچه‌باغ، دهاتی به نام خدایو رجبوف، سالیانی زیاد می‌شود که به نیال پروری مشغول است. با این نمایش او نوع‌های گوناگون نیال‌ها که خودش پرورش نموده است پیشنهاد کرده است. امروز همین سری انگور، انار، سلیوا، نوک، ناشپوتی، خب انجیر، خب گل صدبرگ یک 6 نمود 7 نمود، آرایشی، ارچه، شیرانبرگ. در شرایط همین اقلیم ناحیه واسه کدام نمودش پرورش می‌یابد؟ در اقلیم همین واسه سوی من سوی پیشپزک، سوی سمیرانکا، سوی زلاتوی، زردولو، خب اولو همیو بهترین است. با مناسبت جشن صده در قطار نمایش کشاورزان از دهات‌های ناحیه محصول دسترنج هنرمندان دهات و شهرک هلبوک به نمایش گذاشته شدند. این محصولات محصول مهنت کشاورزان میباشند. از ارد گندم، خوراک‌ها و دیگر پخت و پزهای ملی روی دسترخوان مهنت دستی کدبانوها بوده. هنگام برگزاری مراسم‌های عیدانه با نظرداشت رعایت قانون، پیشگیری اسرافکاری و کمخرج پخته شده پیشنهاد گردیدند. مسئولین برگزاری این چهاربینی‌ها ابراز داشتند که این نمایش‌ها در تشکل حس ملی نورسان جوانان و بلند برداشتن سویه دانش آنها عاید جشن‌های ملی تاثیر خوب می‌گذارند. صده یکی از جشن‌های عریان‌نژاد خلق تاجیک میباشد که در برابر نوروز، تیرگان و جشن‌های ملی که ما داریم در سطح بلند تجلیل می‌گردد و با صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان عزیزمان آن دوباره احیا گردید و ما آن را با یک شکوه شهامت خاصه جشن میگیریم. صده جشن است که آن پیش از نوروز یعنی 100 روز ماندن به نوروز تجلیل میگردد. یعنی جشن است که جشن دهقانان میباشد که در این جشن دهقانان آمادگی میبینند، تیاری میبینند برای کشت و کار بهاری. تاریخ شناسان پیدایش جشن صده را به شاه مشهور پیشدادیان هوشنگ نسبت میدهند. موافق روایت ها شاه هوشنگ به مردم طرز افروختن آتش را آموزانید و جشن صده را بنیاد گذاشت. پیشدادیان سلاله آریا تباران از جمله تاجیکان میباشند. آنها شاهان عدالت پیشه و قانون پرور بودند. جشن صده از قدیم الایام هنگام جشن گرفتن این معنای نزدیک شدن به فصل بهار، آمادگی دهقان به فصل بهار یکی از ریسک آفرین مردم میباشد جشن گرفتن میشود. و امروز هم در ناحیه ما مهنتکشان ناحیه ما به این جشن ملی و قدیمه ما دسترخوان آوردند که این شهادت از حرمت و احترام و باز احیا گشتن جشن صده میباشد. در قسمت رسمی چهاربینی بخشیده به جشن صده بعد تماشای نمایش کشاورزان اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه واسه ساکنان ناحیه را بخشیده به جشن عید صده تبریک نموده از مسئولان و کشاورزان دعوت به عمل آوردند که برای آغاز کارهای صحرایی آمادگی ها را جدی به راه مانند. سپس در محیط عیدانه برای مهنت ارزنده از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات با سپاسنامه قدر کرده شدند. در قسمت فرهنگی چهاربینی کارمندان بخش فرهنگ ناحیه با برنامه عیدانه کنسرتی خاطر اشتراکچیان چهاربینی را بالیده گردانیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. дар замони истиқлолият иди сада баробари дигар маросиму суннатҳои миллии мо умре дубора пайдо карда таҷлили ҳарсолаи он ба ҳукми анъана даромад ва дар радифи ҷашнҳои миллиямон ба қонунгузории мамлакат ворид гардид. Зикр шуд зимни таҷлили ҷашни сада дар шаҳри Исфара. дар гулбоғе ба номи сайфи исфарангии шаҳр ки идгоҳи асосӣ буд техникаи кишоварзӣ, ниҳолу гулбутаҳо, сабзавоту меваҳои шаҳрдрез ва тухми зироат ба намоиш гузошта шуданд ки ифодагари омодагии марди деҳқон ба фасли баҳор мебошанд. тафсилот дар ин бора.
ҷашни сада ба монанди ҷашнҳои наврӯз меҳргон ҷашни миллӣ буда ба ҳеҷ қавму дин иртибот надорад. решаи ин ҷашн аз ибтидо бо табиату кайҳон ва иҷтимоии башарӣ иртибот доштааст. ҳамин аст ки дар гузашта ин ҷашнро наздик ба фасли баҳор таҷлил менамуданд. инак бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни сада дар гӯшаю канори ҷумҳурӣ ҷашн гирифта мешавад. сада ки ҳамчун рамзи омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ҳанӯз аз қадим миёни аҷдодони мо ном баровардаю таҷлил мегашт. деҳқонону кишоварзони шаҳри Исфара дар доираи анъанаҳои ба ин ид хос ҷашни садаро дар боғи фарҳангӣ бо шукӯҳу шаҳомати махсус таҷлил намуданд. ин иди сада иди кишоварзон ба ҳисоб рафта саршавӣ ба шаклдарории дарахтон ба тайёри яххобмонӣ ва ҳам шудгори заминҳои кишоварзӣ мебошад. аз он ҷумла дар шаҳри Исфара имрӯз кишоварзони мо ин идро ҳамчун иди миллии худ иди аз ҳама яъне 100 рӯз пеш аз наврӯз қайд гирифта истоданд ки имсол кишоварзони шаҳри Исфара тасмим гирифтанд ки бо 1200 гектар картошка, қариб 500 гектар сабзавот ва дигар намудҳои зироатҳои кишоварзӣ кишт намоянд. соли сипарӣ кишоварзони шаҳри Исфара зиёда 784 миллион маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол карданд ки зиёда аз 101% дурнома ва ташкил медиҳад. кишоварзони шаҳри Исфара соли сипарӣ гашта ҳосилнокии баланди картошка, сабзавотро ба даст оварданд ки картошка қариб 210 ва сабзавот нисбати соли гузашта қариб 10% зиёд истеҳсол намуданд. зиёда аз 908 гектар кишти тирамоӣ гузарон шуд ки аз он 850 гектари он кишти тирамоӣ аз он ҷумла ғаллагиҳо мебошад. сада яке аз ҷашнҳои мавсимию маросимии мардуми ориёи табор аз ҷумла ниёгони тоҷикон буда он ҳамчун омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва рафтани нимаи зимистон ба мардум муждаи нахусти баҳорро оварда деҳқононро ба кишту кори саҳро омода менамояд. ҳамин аст ки деҳқонону кишоварзони шаҳри Исфара ба ин муносибат намоиши ҳунарҳои мардумӣ ярмаркаи ниҳол ва гулу гулбуттаҳоро ташкил карданд ки дар он аз тамоми гӯшаву канори шаҳр хоҷагидорону деҳқонон ҷамъ омада аз намоиши маҳсули дастони якдигар дидан намуданд. баъдан раиси шаҳри Исфара дигар масъулин ба сухан баромада ҳозиринро ба ифтихори ин ҷашни барои мардуми тоҷик муҳим шодбош гуфтанд. таҷлили ҷашни садаро дар шаҳри Исфара оростани гулхану намоиши техникаю маҳсулоти кишоварзӣ ва чорабинии фарҳангӣ ранги дигар замъ намуд. барномаи рангини бахши фарҳанги шаҳри Исфара бошад хотимабахши ин чорабинӣ гашт. боиси саодатмандии тамоми мардуми тоҷик аст ки ҷашни бузурги аҷдоди сада маҳз тавассути роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дубора эҳё гардида имрӯз ба як василаи ҳамдилии тамоми сокинони тоҷикистони соҳиб истиқлоламон табдил ёфтааст. ин нуқта зимни як ҳамоиш бахшида ба ҷашни сада дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав зикр гардид. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. дар толори кӯхи фарҳангии донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав ҳамоиши илмӣ назариявӣ бахшида ба ҷашни сада баргузор гардид ки дар он муовинони ректори донишгоҳ, мудири шуъбаи иттилоотию таҳлилии дастгоҳи раиси вилояти Хатлон, сармуҳаррири рӯзномаи Хатлон ва омӯзгорони донишгоҳ ширкат варзиданд. Нахуст Холмурод Раҷабзода муовини ректор оид ба тарбия кори ҳамоишро оғоз намуда зикр дошт ки сада иди миллии халқи тоҷик буда ҳамагонро ба оромию осоиштагӣ, бародариву баробарӣ, дӯстиву рафоқат, ҳамдиливу меҳрубонӣ ва бунёдкориву сабзгардонӣ даъват мекунад. аз осори безаволи устод Фирдавсии шоҳнома маълум аст ки ҷашни сада аз давраи подшоҳии Ҳушанг ба вуҷуд омадааст ва аз он давра то инҷониб халқи тоҷик ва мардуми ориёи наҷот ин ҷашнро қайд менамоянд. нотиқхон дар мавзӯъҳои ҷашни садаро ҳурмати бисёр бувад. Сада ҷашни қадимаи халқи тоҷик. эҳёи ҷашни сада дар даврони соҳибистиқлолӣ маърузаҳо намуданд. гуфта шуд ки иди сада дар поёни чилаи калон чун рамзи гузаштани сардиҳои зимистон одатан муждае аз наздик расидани баҳор меоварад. сада моҳияташ пирӯзии рӯшноиро ба торикӣ ифода намуда бо тантанаҳои оташафрӯзи омадани нармию гармӣ ва муждаи наврӯзро мерасонад.
чанде пеш хабарнигорони мо перомуни рӯз то рӯз камгаштани майдони киштзорҳо ва ба ботлоқзору шӯразамин мубаддал шудани аз гардиши кишоварзӣ бозмондани қисме аз заминҳои корами обию ҳосилхези ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ гузориши таҳлилию танқидӣ омода карда будану пешниҳод намуда буданд. Инак бо гузашти начандон вақти тӯлонӣ аз ҷониби масъулони зиддахл вокуниши саривақтӣ нишон дода шуд. Бо такя ба сарчашмаҳои эътимодбахш аллакай масъулин аз пайи бартараф сохтани мушкили деҳқонону хоҷагидорон гашта заҳбуру заҳкашҳоеро ки аз беназоративу хунукназарии бархе аз хоҷагидорону кормандони идораҳои беҳдошти замин ва обёрӣ 8 сол боз коркард нашуда буданд тоза намуда истоданд. ҳамкорони мо Низомиддин Исоев ва Фирӯзҷон Қурбонов ҷараёни корро навобардорӣ карда ки алҳол манзури шумо мегардонем. танҳо 12 шабонарӯз лозим омад то масъулини идораи беҳдошти замин ва обёрию дигар неҳодҳои дахлдори ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ қисме аз мушкилии барзгарону сокинонеро ки дар гузориши пешини худ пайгирӣ намуда будем ҳал намоянду ба матлаби мо вокуниш нишон диҳанд. ҷиҳати бартараф кардани камбудиву мушкилиҳое ки дар телевизиони Сафина дар санаи 12 январи соли 2022 барнавор гирифта будам, имрӯз аз тарафи масъулини идора ҳамаи чораҳои заруриро андешида нисбати тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ва он мушкилотҳое ки дар самти паст фаровардани сатҳи оби зеризаминӣ мансуб буданд дар муддати 3 рӯз чихеле ки шумо шоҳиди ҳолед заҳбуру заҳкашҳо тоза карда шуданд. пештар айтаи хонаҳомон об мебиромад, зеризаминӣ бисёр буд, батлоқ буд, гашта кӯдакон мактаб рафта наметониста, батлоқзор буд. ҳазор бор Сафинара телевизори Сафина омад, бо сиёнка кардем, мон истисо кард, бо раиси ноҳия омад, раиса омад, хайна хеле дастгиримон кардан. Раҳмат ба давлат ки инами раисо дар раҳмат ки ҳукумат дар раҳмат ина моро хеле бо батлоқзор биромад. ай боломо сел меомад, забуромоно кандан, ана кӯдакомоно мегирифта, ана исол бе ташвиш хо мерем. ҳамин рафти кандаю тоза гаштан дар натиҷа рӯ ба беҳбудӣ ниҳодани заҳбуру заҳкашҳое ки 8 солаҳо инҷониб ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтаю пур аз лоиқаву то сатҳи замин баробар гаштаи ҳудуди деҳаи хоҷақалъа аст ки назари акои яҳьёро дигар кардаасту ӯро ба не гуфтанҳо водор. зеро маҳз ӯ дар гузориши қаблӣ бештар перомони ба шӯрахок мубаддал гаштани заминҳои дар ихтиёрдоштаашон шикоят бурду аз ботлоқзор ва пур шудани заҳбуру заҳкашҳои атрофи маҳалли зисти худ изҳори назар карда буд. телевизионе ки Сафина да мо муроҷиат кардем, вақте ки моро суханҳои шунавидан, суханҳои моро хайр раҳмат рад накарданд, раиси об омад, раиси МЧС омад, раиси ҳукумат омад, ай ҳама тарафа омадан, ҳамин назорат кардан, дидан, ҳамин чихеле ки мо ҳамира мехостем, ҳамира бевосита дастгирӣ кардан, кандан. ман дар муддати 1.5 рӯз мана ба куру кандан омадан. бевосита миллатдории худро, раҳматномаи худро ай шарвандои ҷомӣ мерасонанд. ба иддаои масъулини идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҳар он чи аз онҳо вобаста буд аллакай анҷом доданд. чихеле ки мебинем ду тарафи роҳ заҳбуру заҳкашҳое ки дар гузориши қаблӣ перомонаш мо ҳарф зада будем тозаю канда шудааст. ҳамакнун вақти он фаро расидааст то ин ки хоҷагидорону деҳқонон заминҳои дар ихтиёрдоштаи худро аз шудгор бароварда ба гардиши кишоварзӣ дароранд. خیلی که شما دیدین اینا همین ملارتی زمین اینا خیلی خوب شد، اینا کندیم، اینا تا آخر رسوندیم. همین زمینی که وای شما اومده دیده بودین با کدام حالتی بد بود، اینا خدا رو شکر اینا خیلی نقش شد. مثلا خیلی که میبینین اینا او همین زمین همین مردک برآمده رفته همش در زبری کلان که یک ده قطع شده اوجه کاغ شده ایستاده است. میتونن که بیاید زمینش استفاده بره در آینده. مثال حق خدمت آبرسانی، حق ازوگی از سر وقت به سر بلندانی باید بسپره، قطعمون همکاری کنه با یک جایی تو اینکه حالتی زمین بهتر شود و فایده همین مثال زمین دیده، مثال سر وقت پرداختی مثال درآمدی حق دولت، پرداختی حق زمین مثال نالوگا سر وقت سپرند. آخه
کار کنند زمین گرفتن خیلی پرسوزن در کار نیست آخه. در واقع مسئولین دخلدار تلاش خود را کردند تا در نوبت اول به قدر کافی آن زهبور و زهکش‌هایی را که پر گشته و به خوجگیداران مشکل ایجاد نموده بود کنده و تازه نمایند. اما چنانکه که خودی آنها میگویند این آخری کار نبوده. برای باز هم بهتر ساختن حالت زمین‌های کرمی آبی آنها مجبورند از تکنیک‌های نو و دیگری ساحه استفاده برده زهبورهای کلانی را که پساب زهکش‌های بین خوجگی‌های دهقانی به آن جاری می‌شود باز هم بیشتر تازه نمایند. زیرا تنها در این صورت مشکل دهقانان و برزگران برطرف گشته حاصل فراوان رویاندن آنها از کشتزار و زمین‌های در اختیار داشته مهیا می‌گردد. همین زمینی که امروز در من با واسطه سیمو ما دیدیم که من شهروندان نسبت همین نوریزوگی بیان کرده بودن این هم در نقشه گرفته شده بود. البته در همین سال 2022 که موافق نقشه چرابینی‌های اداره آب ما باید تازه می‌کردیم و حالا من امروز وقتی اون رسید که علاقه از طرف متصدیان شخصا اداره آب و دستور سفارش‌های رئیس ناحیه زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شد و حالت مرتب زمین‌ها خیلی خوب شد و باوری دارم امسال از زمین‌ها حاصل چندان رویانده می‌توانند. مشکلی ما همش حل کردن رئیسا. مشکلی دیگه نداریم ما مشکلی 100% شدیم. شکر بالا را سلبروس کندن 100% زای. با اینا پایان منم کنده شده پایان قشلاق کنده شده. او بکشه ما دیگه چی مشکلی داریم؟ ما 100% میشه ما میتونیم یا از ارچه ساوز کنیم یا درخت بشونیم کودکان بخوره مقطع به آزار بلای بروان ای بطلاق زور بروان مقطع در صورتی دستگیری خوجگی‌های دهقانی با همبستگی اداره آب اداره دولتی بهداشت زمین ما میتوانیم که از این سطح مشکل برویم. مقصد از یک تازه کردن زهبور و زهکش‌ها این حل روی مشکلات نیست. مقصد که ما زهبور و زهکش‌ها را تازه کردیم خوجگیدارا کارکرد کنند منفعتشون ببینند پرداخت حق خدمت آبرسانی را در سر وقت به اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه گذارند پرداخت نمایند. ما که این زکایی که کشیده شود زهبور تازه شود این کشتی کارای این زمینای انا بیکارخوابی را میتونیم کار فرمانده. باید گفت که در حال حاضر فرق از گزارش قبلی تا با مطلب کنونی تنها نسبتاً پس گشتن آبی زمین‌های کرم کنده شدن زهبور و زهکش‌های اطراف قسمی از خوجگی‌های دهقانی مخصوصاً این موضع بطلاق‌زار و توغی‌زار است چون بنابر سبب حوض شدن آب و نبودن راه مسئولین قسمی پیش آن را کنده و انتظار خشک شدن آبی آن هستند تا بعداً توانند کارهای دیگری را در اینجا سامان دهند. خیلی که شما دیدید در دهه وحدت با درازی 245 متر زهبوری شده کنده شده یک اوپارتو با توسط اوپارتو و سطح زیر زمینی که همون بطلاق‌زار بودن سالهای پیشتر همون را ما باید کنده تازه کردیم توسط یک خبوری اوپارتو با زهبوری که یک داخل کردیم. منطقه‌ای که حاضر شما می‌بینید در این منطقه با درازی 720 متر زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شد. در اون جای کار از کمبودی هست. من خیلی در بالا قید کردم با 2 تا 3 تا اکسکواتر اداره آب 6 تا 7 کیلومتر زهبور و زهکش‌ها رو همه وقت مصری وقت چیکار نمیتونن تازه نه که به این نگاه نکردم و در یک جایگی با دستگیری به واسطه رئیس ناحیه اداره آب ناحیه اداره بهداشتی آبی ولایت همیشه حرکت میکنیم که زهبور و زهکش‌ها رو تازه کرده زمین رو حالت مرتفع خوب کرده بهر عملی دستور سفارش‌های رهبر دولت سهمگذار بشه. بیشتر بطلاق بود خیلی قد کرد او میگم که جامون اغلا گشت بچم دادری او مونده مثال مکتب میرفتیم او داده بدری او آواز پیشگیری کرده رحمت این او کم شد بهبودی شد بچم آخه این چند روز او کم رفته است این مثال او نیست. با بهگشتن زهبور و زهکش‌ها ساکنان و دهقانان را لازم می‌آید زمین‌های خوجگی خود را عاقلانه و ثمرناک استفاده نمایند. تلاش ورزند تا بایگری دولت و ملت مخصوصاً خود ایشان یعنی زمین را از گردش کشاورزی باز نمانند. مهنت کنند و راحت بینند، کشت کنند و حاصل گیرند تا ما توانیم در گزارش‌های بعدی خود نه اینکه وابسته به مشکلی کشاورزان بلکه عاید به دستاورد و رویاندن حاصل فراوان دهقانان همین روستا حرف زنیم. نظامی‌الدین سوی فیروز قربانوف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه عبدالرحمن جامی. پیشگیری از تبابت آسان‌تر است و این گفته دوامی پیدایش و خروج کووید 19 واقعیت خود را همه‌جانبه ثابت ساخت.
зеро риояи меъёрҳои гигиенӣ ва аз эҳтиёт кор гирифтан тавонист хуруҷи ин вирусро коҳиш диҳаду солимиро таълим созад. ин шабу рӯзҳо дар мамлакат ба хотири роҳ надодан ба авҷгирии коронавирус тадбирҳо ҷонно гардида, аллакай дар бархе аз муассисаву идораҳо гузарондани марҳилаи сеюми вояи ваксина ҷараён дорад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ما در جایهای جمعیتی، در مکتب، در باغچه، در اتوبوس، در بازار باید ما نقاب‌ها را دادیم. اما این طور фаҳмонидани мавзӯи истифодаи ниқоб бе зараргардонид аст ва риояи меъёрҳои гигиенӣ аз рӯзе ки COVID-19 хуруҷ кардааст барои ин кӯдакон ҳатмӣ шудааст. сари ин масъала қабл аз оғози машғулиятҳо чанд дақиқа ҳарф мезананд ва дарсҳои алоҳидаи фаҳмондадиҳиро мураббиёни боғчаи рақами 64 ҳафтаи як маротиба мегузаронанд. ҳифзи солими ин кӯдакон дар мадди аввал меистад. аз ин рӯ бояд донанд ки дар ҳоли ҳозир чӣ гуна рафтор кард то аз хатари эҳтимоли сироятёбӣ дар амн буд. таҷриба ҳам нишон дод ки ҳамин гуна корҳои фаҳмондадӣ ва роҳандозии риояи меъёрҳои муқарраршуда тавонист дар марҳилаҳои қаблӣ нишондоди гирифториро ба сифр баробар созад ва ҳоло ки боз COVID-19 аз худ дарак дода истодааст, тадбирҳо ҳам барои пешгирии хуруҷи он ҷонно гардидаанд. сар аз боғча то ба муассисаҳои таълимиву корхонаву коргоҳҳо ҳамагӣ даст ба коранд, то ин навбат ҳам бо пасттарин нишондиҳандаҳо дар ҷумҳурӣ ба COVID-19 хотима бахшанд. масалан дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 107 ноҳияи шомансур аллакай барои гузарондани марҳилаи сеюми ваксина миёни омӯзгорон оғоз карданду дар рӯзҳои аввал беш аз 70% омӯзгорону дигар кормандони муассиса вояи навбатиро қабул намуданд. шумораи умумии омӯзгорон 72 нафарро ташкил медиҳад ки то айни ҳол аллакай 54 нафари онҳо аз ваксинатсия гузаштанд. дар даври якум дуюм 100% омӯзгорони муассиса аз ваксинатсия гузаштанд. дар баробари гузаштан аз реваксинатсия назорати омаду рафт ҳам дар таълимгоҳ дар бастагӣ ба талаботҳои бехатари роҳандозӣ шудааст. ҳатман толибилмон бо ниқоб ба дарс ҳозир шудаву аз ҳарорати баданашон қабл аз оғози машғулиятҳо масъулин бохабар мешаванд. ин тартибот дар тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт ҷорист ва риояи он ба одати ҳаррӯзаи омӯзгорону толибилмон табдил ёфтааст. зеро хуб медонанд ки ин тасмиму чораандешиҳо танҳо ба хотири ҳифзи солимиашон мебошад. омӯзгорон пайваста ба хонандагон дар ҳамин дарсҳои тарбиявӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд ва ба онҳо гаштаи баргашта таъкид мекунанд то ин ки дастони худро мунтазам бо собун шӯянд, аз антисептик истифода баранд ва истифодабарии ниқобҳои якҳалатаро низ ба хонандагони худ тавсия медиҳанд. баробарони синфҳо ва дар қатори худ омӯзгорони фаннӣ низ дар оғози дарси худ 1 ё 2 дақиқа бори дигар хонандагонро ёдрас мекунанд то ин ки қоидаҳои беҳдошти санитариро мунтазам риоя намоянд. аз пайдоиши COVID-19 то ба имрӯз собит шудааст ки аз эҳтиёт кор гирифтан омили калидӣ дар пешгирии авҷи ин беморӣ ба ҳисоб меравад. пайдоиши ваксина бар зидди ин беморӣ имконияти тезтари ғолибияти инсониятро ба ин вирус зиёд намуд. ҳоло ки дар мамлакат тамоми навъҳои ваксина ва имконияти васеъ барои риояи меъёрҳои гигиенӣ мавҷуд аст, бояд ин имконот хуб истифода гардад. зеро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми талошҳоро ба харҷ додааст ки дар вазъияти пандемия ҷаҳонӣ солимии шаҳрвандон таъмин гардад. ҳар шахсияти адабӣ шарофату хусусияте дорад ва дар ҳамин замина дар ёди ҳамқаламону шогирдон ва ҷомеа мемонад. бо мақсади гиромидоштии фаъолияти эҷодии шоир Мирсаид Миршакар ва осори мондагори ӯ дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таҳти унвони қишлоқи тиллоӣ ҳамоиши илми адабӣ баргузор шуд. дар кори ҷамомат шоирону мунаққидон иштирок карда доир ба саҳми Мирсаид Миршакар дар пешрафти адабиёти муосири тоҷик ибрози андеша намуданд. вобаста ба аҳамият ва муҳимияти достони бисёр машҳур ва хондании шоири халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ Мирсаид Миршакар дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон маҳфили илмию адабӣ баргузор гардид. зимнан қайд карда шуд ки ин достон аз назари аҳамият, мазмун ва чеҳраву ғоя барои ҷомеаи имрӯзи мо хеле муҳим мебошад. зеро мазмуну муҳтавои ин достон меҳнатдӯстӣ, ватандӯстӣ ва садоқатро ки мавзӯъҳои ҷовидонаи адабиёт мебошанд дар бар гирифта, дар бораи таҳким ва тақвият бахшидани рӯҳияи хештаншиносӣ, ҳисси ифтихори миллию ватанпарастӣ хеле кӯмак мекунад. ба хотири чӣ мо ин достонро, солҷашни ин достонро имрӯз таҷлил кардем? ба ин хотир ки қишлоқи тиллоӣ воқеан аз қабили он достонҳое аст ки аз қабили нахустин достонҳои муосири адабиёти тоҷик аст ки бо забону баёни тоза, бо муҳтавои тоза, бо ғунҷоиши васеътару фарохтар ба қалам омадааст ва устод
мирсаид миршакар бо эҷоду нашри ин достон воқеан дар таҳаввули ҳамин жанри адабӣ дар густариши минбаъда ёфтани ҳамин жанри муҳташами адабии мо саҳми шоистаи худро гузоштанд. ин достон бори аввал соли 1950 ҳамроҳи достони дигари устод бо номи панҷи ноором зери як ҷилд интишор ёфт ва устод мирсаид миршакар бо ҳамин ду достон дар вақташ сазовори ҷоизаи сталинӣ шуд ки дар он вақт албатта мукофот ва ҷоизаи беҳад баланд ба ҳисоб мерафт. иброз гардид ки мирсаид миршакар ҳамчунин муаллифи чандин қиссаҳои бадеию осори сершумори саҳнавӣ ва мақолаҳои проблемавӣ мебошад ки мақоми ӯро дар адабиёти тоҷик устувору шӯҳраташро созгор гардонидаанд. яке аз онҳо достони қишлоқи тиллоӣ мебошад. яке аз беҳтарин достонҳои устод миршакар достони бидуни шубҳа қишлоқи тиллоӣ мебошад ки сазовори ҷоизаҳо гардид ва бубинед ки устод дар ҳамин ҷа чӣ гуна бозёфти шоирона бозёфти бузурги иҷодӣ карданд ки қишлоқи тиллоӣ ки дар афсонаҳои мардумӣ дар тахайюлоти мардум ҳамеша вуҷуд дост устод миршакар дар ин манзума воқеан исбот карданд ки қишлоқи тиллоӣ танҳо дар худи ҳамин ҷо дар ниҳоди худи ҳамин мардум бояд бунёд шавад ва бисёр хушрӯ зебо яке марде ки мебурад ба ҷустуи қишлоқи тиллоӣ тамоми дунёе мегардад ва дар ин муддат мардуми навеҳиёи кишвар ҳамин қишлоқи тиллоӣ дар худи сарзамини ҳамон одам бунёд мекунанд дар тоҷикистон. тавре зикр шуд аввалин асари ҳаҷман бузургу шоистаи мирсаид миршакар достони машҳури қишлоқи тиллоист ки ба фонди тиллоии адабиёти тоҷик дохил гардида ба ҳамаи забонҳои халқҳои ҷумҳуриҳои бародарӣ тарҷума ва чоп шудааст. қишлоқи тиллоӣ дар таҳияи худи муаллиф борҳо дар саҳнаҳои театрӣ пешкаши тамошобинони ҷавон гардидааст. масъулин ҳамчунин нақши мирсаид миршакарро дар адабиёти бачагона нек маънидод карда ӯро яке аз поягузорони ин ришта маънидод намуданд. бинандагони гиромӣ ин буд барномаи иттилоотии навид манзури шумо. барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.